Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, like Ben Mangan, the president. I'm doing a Taiki link, of course. I'm not event ya Marula. Then from there, Taiki Lavla, Shonge Rangani. I'm doing a Taiki link, of course. Nagaza Bosha. Yeah, so initially of course swivonile ku an event ka swona Ben Mangana invite wini ka event of course ya Marula hi ti 1 ta March 2025 loko hi na post of course akhe swona ku murhanga phanda yi kona hi as you can see ku ra Ben Mangana a ri kona however hi ti 31 ta January mina no fika ni hlamala va fika va posta a new line up a complete new line up loko hi fika hi langutisa la as you can see ku hi fika hi pfula la hi vhete hi swona ku Ben Mangana a nga le ku vonekeni because a swona ku yi cinciweni completely loko hi vekela side by side a swona ku ve na ku cinca ko karhi ku cinciwe swilo la I'm referring to the design very maplace ya swilo ku swi cinciwe completely yeah and then Ben Mangana is not here so I was like ku ni le ka yini kwala Master T ni ye ka account ya Ben Mangana ni fika ni kuma ku and leyi a yi confirming Ben Mangana phela tanihileswi swi tiva ku Ben Mangana loko u ze a fika a endla a poster this way it means deposit i yi kumini swa swi ri ku ni confuse ni ku nga kha ku ni le ka yona because a swi hlangani since okay ha swi tiva ku already Ben Mangana le ka ADP lero swo ku na loko a bukiwa already a va ri aware swo so kambe swi nga make sense ku u humesiwa njhani ku ri keni already i nyikiwa na deposit which means loko ku ri himpela a swi fambisana ngopfu na ti-politics swi vula ku a fanekele a nga nyiketiwangi deposit at first place ma yi kuma ya na mhaka leyiwa however loko ni fika ni nghena ka ni teka poster yaliya ya vona la page ra vona ra Marula festival ye ku na comment yin'wana ka fika ni yi vona la yi ku ni na ku sungula hi yona first hi kota ku va hi kha hi ya mahlweni where is it yeah yi nga fika yi tsariwa hi your boy life for star va fika va vutisa ku where is Ben Mangana as you can see so Marula va fika va hlamusela ku he's coming he's on the line up leswi va nga fika va kombisa swona ku i kona ka line up tanihileswi mi swi vonaka kwalano okay mara loko hi langutisa line up leya very ha swi loko a nga kona la so it means my understanding as Master T it means ku nga va ku ri na different event yi nga ta tlhela yi va kona because na last year loko mo cheka of course a ku va ku ri na ti-event timbirhi kwale ta Marula ta ku mi kuma ku na yin'wana very youth movement sweswiya ma nga ma hleketa swo fana na sweswo and then tlhela ku endliwa another event leyi hi ngo hi do main ya kona a yi vitaniwa open air concert and stuff like that loko na ha ya mahlweni of course ni ri karhi ni cheka ti-comments ye ni tlhela ni fika ni vona DJ ya Ben Mangana yi commentini na yona laha ni hlava akani ngo na n'wi tivi DJ Ben Mangana always va va ri swin'we kahle it's more than a DJ kahle vuxaka bya wo byi kulukumba ngopfu hi fika hi vona fika tsala ku 21 yena Ben Mangana 21 swi loko a nga kha a vula a date so it means Ben Mangana i suka this line up a yisiwa eka different day so leswi hi nga ta swi hlamusela so for now information leyi mina ni yi vonaka wala hi matihlo ya mina ku vanhu leswi ndzi swo ku i susiwa a yisiwa eka different day so vhele loko se a susiwini vhele hi ta tlhela hi ta swi confirm ku himpela a lo susiwa a yisiwa ka different day so loko ni kha ni swi langutisa swi hlangana that way ku a nga a lo yisiwa ka different day because a swi make sense ku a nga nyikiwa a deposit loko ri mpela a va lwa na yena ma yi twisisa na mhaka leyiwa so for now hi ta hi tsema kwalano hi ngo swi vula ku i ya ka a different day ku ta va na a different poster again ku na last year hi swona a ku na tipostara timbirhi and then of course hi ya ka xonge rhangana a poster nga fika yi tsala la ni ku hayi gaza yi tshama esukeni ku va tshama ku ri busy so hi fika hi vona xonge rhangana of course hi 31 ta January a fika tsala ku one day kwala ka 2025 na ku endla xikombiso xa kahle hi one of the influencers a keyword yeleyo okay yeah and then she continued and wrote you'll start to respect people even their personal life ni na almost 4 years ni kha ni hlengeleta ti-video ta yena leti a va ku a kha a tsakisa vanhu hi mina I don't care about the comments but I will deal with the boss who create a platform for my enemies to destroy me according to my heart is enough Nita biha mbilu yi tlhela yi va kahle I don't owe anyone so
I cannot be humiliated for no reason. I have enough evidence about this matter. Lucky enough, he record himself sometimes using my pictures. He record himself sometimes using my pictures. Sometimes. So laha hi khoni nga vheta ni kuma keyword ku hala na ku na swona ku hungulerisiwa ka mani man. Why na? Because ka mixaka of course ya ti-videos leta so ha swi ku na vanhu vo fana vo Sangoma ka Gaza, mara Sangoma ka wa Gaza of course hi nge n'wi werisi laha because loko ni kha ni cheka his account khale nga nga tshama lexi nge rhangani because I remember va holovile mi nga ma hleketa ku hey a yi chayangi kahle va holovile so lowa is out. Then from there of course ku tlhela ku na vanhu of course vo fana vo mgobozi but then loko ni kha ni cheka laha swi komba maybe ku ve na issue yo karhi laha ni vona nga veki ti-images ta xo nge rhanga ni zamini ku searcha ni ku ti kumini maybe nga ku na 1 or 2 but ni zamini ku searcha ni ku swi kumeni and then even in terms of content loko ni kha ni cheka le khale ngo nga tshama lola hi xo nge rhangani in terms of his page wona mhaka leyi so the only option yi va ku yisele laha he said that the influencers very it's only Gaza Bosch. It's only Gaza Bosch and na loko ni kha ni cheka his account wow ku endla na yin'wana video so ni vona swi linka mani ku swo ku yisiwa ka Gaza Bosch and then of course na yena loko ni kha ni cheka his account ka 2024 ku ve na various videos of course laha a kha a ti record a ni ve recording himself a kha a ti recorda very a vekele na xonge rhangani there very as a display so loko hi langutisa mhaka ma hlekisa the twins laha swi ti komba hi content ya kho like that swi ti komba that message wu kha wu kongomisiwa ka yena Gaza Bosch loko hi kha hi langutisa laha because ku ya na hi mavonelo ya mina I feel like va na nyimpi yo karhi maybe yi nga va maybe ku ri a silent war yi nga ti kombi ku but swi komba ku na nyimpi yo karhi na loko mina swi langutini hi ku vona ka mina I feel like i Gaza Bosch a nga va a kha a zonda yena ni xo nge rhangani hi ku vona ka mina ko mavonelo very leswi ni swi vonisaka swona and stuff like that so ku hi laha ku nga tsala ku lucky enough he record himself sometimes using my pictures swi veta hi swona ku option leyi nga sala na yona laha ko va Gaza Bosch ntsena ku na un'wana munhu loyi a va ka a sele ku hi mhaka ku hi nkarhi wa sweswiwani va yona mhaka leyiwa but yena loko ni kha ni cheka of course se a ri ku zameni very ku va mi kuma ku a nga ha vekele ti-pictures ta xo nge rhangana hamba ku hulu kunene so swi ya vona kahle va tshama va va na nyimpi ku kumbe swa TikTok a ni swi follow ngopfu but va tshama va va na nyimpi before so a ni tivi ku xilo swi endlisa kwini loko a kumbe xo yo tlhapfumela ka continue na content na I'm not sure but va tshama va ze ku holova if I remember well and stuff like that va va na mhaka leyi. Then she continued and wrote, I'm so glad even the law enforcement took another direction this year. Since people think they have all powers to destroy others, if it pushes me to be hard on you, I will do so. So if you know very well that you are on my case, just be on your marks. The whistle will blow anytime. If Valugo Roma sorry that you will face it alone. Money veka kwala. Leswi of course yonge rhangana nga fika hantsala swona kwala. So leswi mhaka of course yi nga tshamisa swona hey xonge rhangana hina mi nga yi khomisi hey hi fe ngopfu man hey mina na ku katsiwa ka sweswo hey ay. Yeah, and then from there she also wrote another comment. You cannot insult me every day. You end content. You take my personal problems, come and lie on social media. You end content. You destroy my reputation, even my character to the public. I'm ready to be hard on you. I cannot allow my kids to grow under pressure because of you and stuff like that. So, look, ni link go for the latest video, ne? Got this video here. Very content but okay. Nto Gaza Bosch straight talker. Nga sho vula tani. Ko mina as master Twitter mi swi tiva ku mina ni ngo vula ku ni straight talker because ani chingele the artist. Like mi nge ni kumi ni kha ni rhuketela munhu like ku insult that. So maybe anga kwatso hi this video hi pfule ni YouTube okundleka yini kahle kwala. Bosch. Nikula hileka Gaza Bosch. Kuri lembe ra kusungula ni tiyata mina sitile heleni tiyata mina hulu hiloko hi nghena ka Facebook hi kuma hulu va ri ku trending lava nga posta ngamula yin'wana papa lava ya vele ku va xewete va ku riperini cause a ni va twi hulu i xivuya hulu va setekiwa vona va ti vonela munhu loyi va nga hanyaku na yena papa lava ya as a head so swona swi na element nyana yo insulta munhu so swi nghena ku swo i xivuya and stuff like that I think hi swona swi maybe swi endlaku maybe
a hetela a va kwate ngopfu xihongerhangana and stuff like that ma yona mhaka leyiwa va teka va va posta wow va vhele wow hulu kasi va ri ni hulu mara hulu loko va nga huwangi ne ku na swin'wana swo swi nga tshamisekangi hulu va fa va nga zangi va posta munhu un'wana na un'wana wa text wa tlha a gangisiwa swi normal ku munhu a gangisiwa why hulu ni ri tiya neta mi tivheti ti va ti helini va nyiketi matimba precisexa lexa ka mathebula a to twa ku Mona Lisa xongi kata thebu mavona va wisisa rhangi liya yeah okay it makes sense guys, it makes sense a ni nga yi vonangi postal but if I reported it mahungu nga ta va na issue I think swi ya na hi maripotele ya munhu ya content ya koho swi loko okay ku na munhu wo karhi a ri ku gangisa ni nga swi vonangi swilo leswi swi loko swi hatli swi deletiwa na a ni yi vonangi posta leyi swi ku ya a ni yi vonangi ka vona swi loko yi hatla yi deletiwa so munhu i fika a swi ripota hi ndlela ya kahle I feel like swa twisiseka u va kha a insulta njhe and stuff like that that's the issue hense ni nga vona loko swi tikombi na ku na silent wall lero like gaza boxa ve loko holovi na xihungerhangani vona mhaka leyi wisisa rhangi va tirhisa kata thebu laya a ndzi va fanela Mona Lisa xongi kata hayi laha hi le ka gaza boxa wena ku na risimu leri na ku tlhela ri jika ri vuya ka hina and stuff like that so ko ku vhevhe munhu un'wana na un'wana na maendlelo ya yena but ku ripota content a swi bohi fiki viki chinghela munhu like for example if a ni hi vonini postara liya mina a ni ta ni ripote differently hi ke hi reka swihi swin'we ni vula ku swi rhongo leswi nga swi endla swihungerhangana but leswo se mi kuma eze ya nghenisa swin'wana i xivuya swi nga saseka va ku xonge nga ta thepu I think swin'wana swi fika swi onhela ka content because you are insulting ku vula yes wa fika vula ku i wrong and yes I do agree ku xihungerhangana a ri wrong sweswi ni swi vonaka kwala ku va a fika posta those screenshots loko a kha a gangisiwa a swi nga ri necessary but loko se i kuma ku fika i expanda content to the level yo xivuya sweswi swi wrong I agree se loko khe hi langutisa swi le ku connect-eni swa koneketa ku hayi mhaka leyi yisiwa ka gaza boxa hayi yi le ku connect-eni ku connect a yi le ku hupeni ne xihungerhangana mi ni kombe ku ni nga khomisiwi please mina ni fe look at my content hi leswo loko ku ri amukeza swi sikavita na ku mi lava mi tlika subscribe a wu twi bela hi makamu a wu twi bela a wu twi bela ni chika la he matala swi ta hi tlumbisa leswi wa ri bizana swi khayimeli patwini sayitini mpo timovha leta dure mngani vona swo tala patwini ho famba kahle ho sesiseleka u na xibama munhu a xi khipha a ku duruvuluxa i tsutsuma na timbyana mi hangalaka na tiko leri u famba kahle timbyana vona tihomu letiya ti tele njhani patwini vona timovha ti yime njhani vona timovha ti yimile lenta ku xikela lenta ku duruvuluxa mpama loyi muru sconso faka mafurha